Pozdrav slušateljima Globalnog kaosa. Evo, u ovih tjedan dana svašta se događalo vrlo dinamično, kao i uvijek ostalom. Evo, zadnja vijest bi bila iz ekonomije, iz Grčke. Su novi podaci ili znači da je BDP u Grčkoj ove godine pao čak 6,9%, što je puno više nego što su ti takozvani ekonomski stručnjaci predviđali. A slično je situacija evo, i na drugom kraju spektra Europske unije, Njemačka, koja je u tim problemima daleko najmanje pogođena, zato je uspjela zadržati tu svoju industrijsku bazu dobrim dijelom. Ali i u Njemačkoj ne cvatu ruže, nego naprotiv isto suprotno predviđanjima, njemački izvoz je duplo manji, odnosno pad je duplo veći u odnosu na prošlu godinu. I to su ti trendovi koji ne trebaju uopće čuditi da se događaju, jer su posljedica i u Grčkoj kao i u Njemačkoj, znači tih mjera štednje i cjelokupne te politike zaštite banaka i korporacija, u prvom redu banaka, znači i cijelog ovog financijskog modela, cijelog ovog financijskog poretka, znači on se pod svaku cijenu mora očuvati i to na ovaj način, znači da se stalno podižu sve veći porezi, smanjuju se socijalna davanja, proizvodnja onda posljedično time se smanjuje i potrošnja, jedno proizlazi iz drugoga. Tako da, kada se sve to zna, ali to je skoro svakodnevna pojava, i svaki dan se može upravo to svjedočiti, non stop samo još veći padovi, veći od očekivanja, pa onda se traže još veće te žrtve, veća odricanja i to se stalno ponavlja. I onda je neshvatljivo kako ljudi, pogotovo ti koji su se sad tu pojavili kao neki koji žele nešto u tom smjeru poduzeti, kako oni to ne razumiju da jednostavno ta politika tih mjera štednje i svega ovoga što Europska unija i Međunarodni monetarni fond nameću i te okvire koje žele sve staviti, da to jednostavno je neodrživo. I cijelu ovu globalnu priču ekonomsku, posebno unutar eurozone, mi možemo gledati na mikroplanu ovdje u Hrvatskoj, sada je bilo kroz ove takozvane pregovore vlade i sindikata. Znači, potpuna besmislica i s jedne i s druge strane, iako ova strana s vlade ne radi u tom smislu besmisleno, nego radi sluganski, radi po napucima Europske unije i svih tih globalističkih struktura, znači programirano uništavanje i rasprodaja zadnjeg nacionalnog bogatstva, posebno ovih javnih poduzeća, da ih se obezvrijedi, da ih se onda poslije, kada dođu na prodaju takozvanim investitorima, da ih ti investitori što jeftinije kupe. A ti takozvani investitori, to su te svjetske banke, to su ta svjetska financijska oligarhija, ovi koji sada vladaju su njihovi agenti koji upravo im služe u tome da obore cijene za te njihove, to što misle od nas sve jeftino uzeti. A sada ovi sindikati, koji su s druge strane stola u nekakvom pregovaranju, oni polaze od pretpostavke i svi do jednoga, koliko god oni među sobom nešto tu kao se razilaze, ali svi su u jednom jedinstveni kao realnost je da se mora štediti, realnost je da nema novca i tako dalje. Znači, govore potpune gluposti, jer realnost je ta da novca nikad nije bilo više, samo je stvar da je on raspoređen na taj način da ga najviše imaju banke i korporacije i da je došlo znači do stagnacije novca i fluktuacije novca, ali novca ima, ogromna akumulacija. To je kao da neko govori da smo žedni jer nema vode, a pored nas je ogromno akumulacijsko jezero, samo što je pipa zatvorena. Pa onda se ne možemo napiti vode i žedni smo. Ali onda da neko stoji sa strane i da govori kako nema vode i da moramo se pomiriti s time da ćemo umrijeti od žeđi, jednostavno je besmislica. Tako i ovaj stav sindikata je jedna potpuna besmislica koja proizlazi vjerovatno iz njihovog neznanja, nerazumijevanja uopće ekonomije i politike i povijesti i svega ovoga što bi oni trebali znati kad su već prihvatili toga posla, tako da ne ispadnu ovako neproduktivni. S druge strane, vlada, ovo što radi, već sam nešto rekao, ali ima još jedna stvar koja u to ulazi, to je ova politika podizanja poreza da bi se kao punio državni proračun, iako sve to što se napuni samo odlazi na otplatu dugova, tako da
nikakva konkretna korist od toga ne dolazi ovdje. Ali ti porezi, posebno, odnosno konkretno porez na imovinu, znači na vlasništvo kuće, na vlasništvo zemlje ili bilo što slično tog tipa, to u biti jedna zaobilazna eksproprijacija. I to za račun opet normalno ovih banaka i te financijske oligarhije. Jer što to znači ako ja imam svoju kuću i svoju zemlju i sada meni dolazi taj bankarski sluga u vidu vlade Republike Hrvatske ili vlade Njemačke, Francuske, ista priča je svugdje, i daje mi porez na koji ja moram plaćati, znači na tu zemlju ili na tu kuću, i ako ja ne platim te jedne godine porez, onda mi ide, ako se ne mogu na drugi način naplatiti, od država ako se ne može od mene naplatiti, onda mi ona tu zemlju ili kuću jednostavno uzima i stavlja u ovrhu. I to je ovo što se događa. Znači, ovaj porez koji, znači na imovinu koji se nameće i koji je kod nas prisutan, ali kažem i u cijeloj zapadnoj Europi, praktički cijelom svijetu, to u biti zaobilazna otimačina privatnog vlasništva. A da paradoks bude veći, oni se pozivaju na zaštitu privatnog vlasništva i kao nekakav, slobodno tržište i sve te ostale floskule, ali kad vidimo realno, to je jedan novi feudalizam, odnosno zato se to i zove, cijeli ovaj koncept neofeudalizma, gdje smo mi u biti kmetovi koji moramo plaćati rentu na zemlju na kojoj obrađujemo ili u objektu u kojem živimo. Samo čak i ovo još gore od onog starog feudalizma, jer su kmetovi bili svjesni da su kmetovi, a ovdje su ljudi uvjereni da je to njihovo vlasništvo. A jednostavno se radi samo o običnoj igri riječi, trgovini papirima, znači ljudi dobe papir da je to njegovo vlasništvo, ali nije svjestan da kroz porez u biti to vlasništvo je njemu oduzeto i posredno prebačeno u ruke tih, znači, bankara, te svjetske financijske oligarhije. Dakle, da dovršimo ovu priču, znači Hrvatsku, pregovori vlada, sindikati, da ti sindikati i ti sindikalne vođe išta vrijede, ne bi im padalo na pamet govoriti da treba prihvatiti ikakve rezove, ikakve mjere štednje, ikakvo zakidanje plaća, dodataka na plaću, prijevoza, sve su to potpuno sporedne stvari i nema nikakve potrebe za njima, nego bi govorili o tome da se okrene priča i smjer potražnje za tim prihodima na koje ta vlada kao traži, prema bankama, znači da se njima uzme. Odnosno, kad bi bili dosljedni u tom svom stavu, onda bi se na kraju moralo doći u biti jedino logično i kompletno cjelovito rješenje, nacionalizacija banaka, otpis dugova i preuzimanje kontrole novca, stvaranja u svoje ruke, stavljanje novca u opću funkciju i riješena stvar. I odmah već prvi efekt toga bi bilo povećanje plaća, povećanje proizvodnje i sada prema, znači, državnoj politici, prema strategiji, određivanje gdje će se investirati, pokretanje velikih javnih radova, poljoprivreda, već to koja država, koja zemlja ima kakve specifičnosti. Ali evo, ti sindikalisti to očito ne znaju, pa se onda tako ova cijela farsa tu odigrava. Posljedica će biti samo da će radnicima biti još teže, zaposlenima će biti teže, životni standard će pasti i kao što smo krenuli s ovom vijesti iz Grčke i iz Njemačke, nikakav dobitak, znači na razini države ekonomski neće biti, nego samo još dodatni pad proizvodnje i povećanje nezaposlenosti i svi ostali negativni učinci takve politike. Ali nisu jasno samo sindikalisti tako, i to ovi hrvatski, tako neuki i nesposobni voditi i izboriti se za nešto što bi bilo dobro, nego ista je stvar, evo i ono što smo govorili u zadnjoj emisiji Globalnom kaosu o ovome Liboru i o tom skandalu, znači Berkeley banke iz Londona. Sad se to, evo ovih tjedan dana, svaki dan se to može vidjeti na ovim globalnim medijima, to se prati, to je jedna velika stvar koja se dogodila, koja se razotkrila, ali na koji način sad se događa spin, znači cijelo vrijeme. Čak se javila i glasnogovornica City of Londona na CNN-u, koja je govorila, pa evo, to se dogodilo, to je vrlo neugodno, ali ne smije se izgubiti povjerenje u svjetski financijski sustav, to je samo jedna kao devijacija, mi ćemo pooštriti kontrolu protiv korupcije, odnosno drugim riječima kad sam tamo slušao,
ko da sam vidio nekakvu englesku Jadranku Kosor. No, znači, pričate jedne prazne priče o tim nekakvim novim zakonima protiv korupcije, pojačanoj kontroli, ali ono osnovno, što sam govorio i u prošloj emisiji vezano na ovaj Libor, znači da se sam sustav u srži mora promijeniti jer je on ovako postavljen da je koruptivan i da ovaj Libor se može namješati kao što se namješta i kamatna stopa federalnih rezervi u Washingtonu ili Europske centralne banke u Frankfurtu. Sve je to sustavno napravljeno da te kriminalne strukture bankarske, korporacijske mogu jednostavno se bogatiti i crpsti bogatstvo za svoju korist, a da ljudi osiromaše, da društvo degradira, da se izazovu cijeli ti socijalni poremećaj, posebno obrazovanje, a i zdravlje i sve to skupa. Znači to je opet ta stara priča, kako to Pentagon nazvao, napad cijelim spektrom, da se jednostavno ljude dovodi u robovsko to stanje i da budu s tim pomireni, da misle da jednostavno tako mora biti, nego nema drugog izlaza van. Svi mi moramo služiti banke, svi mi moramo služiti kapital, to je nešto nedodirljivo, to je nešto apsolutno, a ako treba, onda evo treba i žrtve donositi vlastite, znači kroz smanjenje i tog standarda i svega skupa, žrtvovati se za tu ideju, eto, koju oni nama plasiraju kao jako dobru, Europske unije i cijelog tog globalizma. I sada vezano i evo i na ovo što sam do sad govorio, ali u biti na sve ove emisije i cijelu ovu priču, može se postaviti pitanje zašto je sve ovo o čemu se govori dostupno, nema problema, pogotovo kroz internet, svako ko malo ima interesa za znanjem, za otkrivanjem, za nekim spoznajama, ono što se to stvarno događa, nije neki veliki problem doći do tih informacija, provjeriti koja je točna, koja je netočna. Znači jedan trud treba uložiti, ali nije to nešto pretjerano teško. I sve se to može pročitati, znači i u dokumentima Rimskog kluba, i u dokumentima Rand korporacije, Pentagona, svakakvih čak i tajnih društava, ima cijeli niz, to se na engleskom kaže open sources, znači otvorenih izvora, kroz koji se može vidjeti sva strahota tih planova i tog globalizma, tog bankarsko-korporativnog monstruma koji pokreće ratove, truje hranu da bi čovjek bio oslabljen. Kroz programe cjepiva isto širi bolesti po zemljama trećeg svijeta, a sada i na razvijenom zapadu. Znači sve su te stvari tu dostupne, svi ti planovi, čak i oko ovih pokretanja i ratova i terorističkih napada i budućih planova, sve se to može vidjeti. Sad ono je pitanje zašto je to tako tu svima nama pred očima postavljeno, koji je smisao toga? I to se isto može, i odgovor na ovo pitanje se može naći malo ako se istraži, da se shvati znači, mentalni sklop tih globalističkih struktura, te takozvane elite, iako to je elita sociopata i psihopata koji imaju i takve sklonosti. Znači, poanta je u tome da se kroz tu dostupnost svih tih informacija na neki način, odnosno ne na neki način, nego baš tako, unutar njih potvrđuje i oni si daju nekako moralno pravo da dalje rade to što rade, jer to je dokaz da smo svi mi ljudi u biti nesvjesne životinje koje smo zaslužili da budemo i istrijebljeni ili porobljeni ili što već planiraju s nama raditi, jer eto, sve su nam dali, sve su nam pokazali, ali mi nismo na toj razini svijesti da se jednostavno od toga obranimo, da to izbjegnemo, pa smo pod time, a to je zakon te evolucije, to opet onda je povezano i sa tom eugenikom, a to su sve te strukture, jednostavno im daje pravo da nas onda tako i tretiraju. Odnosno to bi bila poredba, evo iz današnjeg svijeta, znači ako dovedete krdo ovaca pred klaonicu, a na klaonici lijepo piše ovo je klaonica, ne i što se tu radi, ovce su nesvjesne životinje i one ulaze unutra, blejeći možda tu i tamo jer im je gužva, jer su stisnute, ali ne zato što su svjesne toga da će biti zaklane i na kraju pojedene. I mi ljudi normalno nemamo nikakav problem u takvom odnosu prema životinjama, one su tu ne da ih mi koristimo,
ali na taj način, kao što mi imamo prema tim životinjama, nemamo nikakvu moralnu dvojbu kada nam dođe na tanjur da je pojedemo i to je normalno da je tako, ali na taj način i ta elita, ta globalistička cijela struktura gleda na ostatak čovječanstva. A ovo što oni nama sve to plasiraju, što je to relativno jako dostatno, to je kao eto taj natpis na klaonici koje ljudske životinje ne mogu shvatiti i tako bezglavo unutra onda ulaze i tako barem te strukture rezoniraju, eto to smo mi svi zaslužili. Odnosno to je cijela ta još dublja priča o nadčovjeku, novom čovjeku, novom čovječanstvu koje mora biti na jednoj toj višoj razini, a ovo je to je taj neki selekcijski proces preživljavanja najjačih, najpametnijih, najosvještenijih, koji je samo rezerviran za njih posebne izabrane, možda još neku manjinu koja će uspjeti se tu provući, a ostatak jednostavno nije zaslužio, nije položio ispit da bi bio primljen u njihovo društvo. I eto, to bi bio taj odgovor na to pitanje zašto je sve ovo o čemu se govori, sve ove strahote, sve ove opačine koje se događaju su toliko javne i toliko besramno izložene van, a da niko ništa odgovara. Normalno ima tu i drugi razlog zašto su ljudi tako pasivni, to smo isto o tome govorili, to su cijele te metode kontroliranja čovjeka, pasiviziranja kroz televiziju, kroz medije, kroz institucije, kroz znanje koje se daje, kroz cijelu tu mrežu, ali ovo je ta osnovna ideja i osnovni taj neki pokretač i moralno opravdanje tim strukturama da izvode to što izvode, a onima koji su ovu poruku čuli, kojim je to jasno, to treba biti samo još dodatno učvršćenje, neko uspoznaji s kim se ima posla, koja je ta druga strana i da oni nemaju ni najmanje ni u primislima da će zaustaviti se, odustati tih svojih genocidnih planova i sveg tog zla koje grade i kojeg misle odraditi do kraja. Znači ne smije se živjeti u samoj iluziji da je to moguće samo od sebe, znači iznutra od njih samih, da će se nekakva savjest tu probuditi, da će se nešto tu preokrenuti, jer neće. Sve ovisi o nama samima koliko ćemo se za bilo što dobroga uspjeti izboriti da to bude napravljeno, da ne bude ovaj svijet u mraku i u ružnoći, nego da se svijet uljepša i poboljša. Evo i za kraj malo bi komentirao isto opet jednu lokalnu hrvatsku vijest, iako je, kažem, princip jednaki i u Europi i šire. Znači, tu se pokreće te razne neke udruge, strančice, želi se pokrenuti referendum o toj umjetnoj oplodnji, tim zamrznutim embrijima, odnosno kao protiv toga i tako dalje, i tu je sada i Kaptol stao iza toga i sve to podržava. Ne? Ali to je ujedno i pokazatelj jednog vrhunca licemjerja i farizejstva. Taj isti Kaptol koji sada tu iskazuje nekakvu brigu za zamrznute embrije i kroz ovu nekakvu predstavu o htjenju da se nekakav referendum tu pokrene, a istovremeno na tornju Zagrebačke katedrale već više od godinu dana stoji ogroman jumbo plakat integriran u sam toranj za farmaceutsku kompaniju Pliva, koju su otkupili Izraelci, koja je nekad bila hrvatska i nekad je to bilo i centar za razvoj hrvatske znanosti i lijekova i na koncu jedna strateška stvar za svaku državu da ima to pokriveno. To je prodano, da ne ulazimo o tome kakva je to bila kriminalna radnja i ko tu se treba odgovarati, ali ta Pliva proizvodi i te proizvode koji također ubijaju zametak, odnosno embrij. Ali to očito Kaptolu, kada primaju dobru plaću od Plive za reklamu, to ne smeta. A kao što im ne smeta ni to da se tako besramno, pred cijelim narodom u to licemjerje ulaze, znači s jedne strane tu nekako iskazuju brigu za embrije, brigu za nerođenu djecu, a s druge strane mirne duše uzimaju novac od kompanije koja proizvodi te
stvari protiv kojih oni deklarativno jesu. A opet i vjernički puk sve to, eto, ko slijepac ne vidi, jer su dio cijelog tog sustava i uronjenosti u tu manipulaciju i jednu bezuvjetnu vjeru u te strukture koje su se tu postavile i koje im predstavljaju jedan autoritet i nažalost koriste tu poziciju autoriteta da, eto, prevaren narod vozaju prema njegovoj propasti. Odnosno, tako bi barem oni htjeli, a kako će biti, to samo dragi Bog zna, ali definitivno jedno, eto, na kraju vremena svako će doći pred sudca i posljednji taj sud i položiti račune za sva djela koje je napravio, pa tako i ovi farizeji iz Kaptola. Evo, za danas toliko, hvala na pažnji i doviđenja.